الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. على هذا ونيه دين كدفتر من ويتين الوجيز في أصول الفقه للدكتور عبد الكريم الزيدان حفظه إني رحمه الله. إن جنجين كون الحكم إن جنجين كون أقسام الحكم التكليفية والوضعية. إن لي أحكام تكليفية كدجوي والواجب والمندوب والمكروه والمباح والحرام. وأحكام إن وندما التكليفية هو ولين أنه كان هو الشرط والمانع والسبب. واختلف في الرخصة والعزيمة والفساد والصحة. هذا كلامك بيقولون نادري دينه من أحكام التكليفية ونادر دينه من أحكام الوضعية. إن جاني الحكم إن جاني هنك الحاكم هند إن شاء الله إن جاني المحكوم فيه. كل من المحكوم فيه هو الفعل المكلف. فعل المكلف قل له اللي فادو دو إن جاني نياو رندين وقت نياو رندين هند نكون جانجتين كو غولانغال كو غال جانجتين كو غال دون إنتي المحكوم هراي فيه. هند درس من كو وانا تاب إيمو نكو المحكوم فيه فيهم سبه دمري الحكم هدمري الحاكم هدمري المحكوم فيه. أنا إني هو فعل المكلف هدمري المحكوم عليه وهو المكلف. كودي دووني أركان جدي إما هبا نياو رندين واتو نياو رندين غولانغال غولانغال وهو المكلف. يعني الحكم والحاكم والمحكوم فيه يعني فعل المكلف. أما المحكوم عليه وهو المكلف فاهمين كده كان هندنا كونو جانجتين كو غولانغال أنا جانجي ودو يميرو وغولانغال وهو الحاكم نياو رندين كو هونو وني توا الحكم هند إن شاء الله جانجاي المحكوم فيه وهو فعل المكلف. وإن المحكوم فيه هو ما تعلق به خطاب الشارع. كوكو تاوا تهارا جو مساريا اون كو يونديري اي يوتر ماكو دنكو سالا اني ولا تقربوا الزنا هارا كونو يونديري اي يوتر ماكو دن كو وند مانغال غولال دون باتا غونغال كوكو هارمي سو اني واقيموا الصلاه نينne جولده هارا كونو غاتا تنديني وند مانغال دن يوتر الله سبحانه وتعالى دي دوتي كي انغال غولال دون كونو غال تنديني كو وند ماكو ياوادنغال. وهو لا يكون إلا فعلا إذا كان خطاب الشارع حكما تكليفيا. كلا الله سبحانه وتعالى إنما يعود عندك قولا سبو إن يوتينو الله سبحانه وتعالى كو يمير كو يعود كو بيجي دي إما أو يمير يعود هون إن فعل كو يقول ما لو إنه كو يتركه وهو الترك إنه الفعل والترك جونن كأصول الفقه غولانغالو أنغال غولانغالو يسمى فعلا سبب الله سبحانه وتعالى إني تاوادو أنغال وادو غولمانغول كجانغو بأصول الفقه كونو بيناتانو والفعل هو الفعل كورا كلا الله سبحانه وتعالى يمير ما يوادو يسمى فعلا إذا كان تكليفيا. سو إني ولا تقربوا الزنا يسمى فعلا. سو إن واقيموا الصلاة يسمى فعلا. ولا تأكلوا أموال اليتامى بالباطل يسمى فعلا. سواء كان فعلا أو تركا يسمى فعلا. ما نسفان كل ما ينوى ولا يكون إلا فعلا إذا كان الخطاب الشرعي حكما تكليفيا. كل بالشرط يا إنه فعلهم الترك هو الفعل كيتوهر حكم كونه كتكليفي يعني أن يكون واجبا مندوبا مكروها حراما أو مباحا. ديدو جوي فوف سيالا إني يا ودو ديدو جوي يسمى فعلا. سو إني يا ترتو ديدو جوي يسمى فعلا أيضا يسمى فعلا. أما في الحكم الوضعي دائما تهجتو إذا مري التكليفي إذا مري الوضعي أو دائما سواء كان كفعل أو ترك ديدك لا يسمى فعلا لأنه هري إنه مناطر أحكام التكليفي. وأما حكم الوضع فقد يكون فعلا للمكلف كما في العقود والجرائم. هذا ينسك حكم أنك تكليفي عفوا حكم أنك وضعي
e inino alwadi konnu ko kala ñawore yowondirde e sabu aw shart aw mani fa yusamma hukman wadiyan si tawi woni ñawore nden ko hukmu alwadi no wawi wonde hara hellifaɗo on ko kanko golli gollal ngal ɗo ko kanko golliɗe ɗiɗi kala sawan kala ko waɗugol sabu si Allah inni waɗu kombo waɗi ko bani adama huwal mukallaf so inni terto kombo terti ko bani adama o jaka ene andi taklifi on woni a waɗu woni a terto a terti fa yusamma fi'lan lianna alkhitab yewtere nden ko yorema dewti sa waɗi a acci yewtere nden koye ma ɗo daiman fi ahkamu taklifiya daiman ɗo ko fi'lan amma fi hukmi alwadi piiji gono ton ko on waɗi piiji gono ton hina an waɗi piiji ɗi waɗɗaɗi konnum wano innen wano jambugol wano yeeyigol ɗum ɗon fof konnu kombo waɗi ɗum ko bani adam ñamugol jawle al yatima konnu ko ɗum ɗon konnu noon ko bani adama waɗi kono fuɗingol nangue ngen yoningol fana yoningol futuro yoningol alasara ɗum ɗon waɗi kono na e jungo ma woni jaka en andi ahkamu alwadi sabu Allah subhanahu wa ta'ala ni juule fana si olere ɗo yoni fi zawal juule alasara e olere ɗo juule futuro e olere ɗo kono yonugol ɗi lereji koye jungo ma ɗi woni waɗa jungo ma jaka en andi ɗon hellifaɗo on waɗali hay fuy jaka en andi hukmu on si tawi woni ko wadi haray koye sentito si tawi woni hukmu on ko wadari haray himo senditi ɗiɗi ko imma ka mukallaf on المكلف اللي فاتو كأولا تقول لانجل هو الفعل نواي كدي المكلف هرا مقولالي أو موادالي قول لانجل موادالي قول لانجل دو كأوادي دون كوانو إنو قول وارو قول هوري إتو قول هوري إنه وان وجو قول وان وارو قول زنا نفو على المكلف كو كان كوني واددو سبو وجو قول كونو نياوري من كتاجو قول جودة جاكا عندي وجو قول هو السبب جاكا عندي أحكام كوادي hara zina ko fiyanno mo pirte ala loyru temedere ko paseo mo wadi zina o wadi sababu zina o jaka ko jaka andi o ko konno ko wad'i walakin ko hombo golli gollanga huwa al mukallaf ko dum wadi don hara ko kanko wadi gollanga Allah subhanahu wa ta'ala ni jule fana on li duluki shams o inni wondema faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu mo tawama lewru sumaye ko yo horu ko an addata lewru sumaye wona an oyni wondema siida nawni wota horu siida nawni ko anga data nawnare nden ina an Allah subhanahu wa ta'ala inni hare si tawi woni sonnajo no hi'i wondema fiila e makko ma ɗum ƴiƴami ɓesede nan hara hina yo horu wona yo juulu ko sonnajo waɗata ɗin piiji wona kanko jaka enen andi haray ko ahkamul wadi no woodi ko hellifaɗo on waɗi no waɗata no woodi kadi ko wata waɗuɗo amma ka taklifi fof o waɗay sabu ɗon waɗugol makko ko e yamirore Allah tertagol makko kadi ko ɗum ko e yamirore Allah subhanahu wa ta'ala fami ke farko ko ɗoni faqad yakunu fi'lan lil mukallaf kama fi al ukhud wal jam wa qad la yakunu fi'lan lahu walakin yarji'u ila fi'lihi kono si tawi woni non harana kanko waɗi kono o waɗay sabu hunde nden Allah subhanahu wa ta'ala inni kala tawaɗo lewru sumay koye horu ina an waɗi ina ngaddi lewru suuma en ɗum kono ko lewru suuma en ɗum yamiri kon ɗum an a waɗay ɗum tigin wa huwa som Allah subhanahu wa ta'ala inni haray juule fana o leere ɗo si yoni ina an addi on leere ɗon kono si yoni an a waɗay ka an a watta a waɗay jaka enen andi Allah subhanahu wa ta'ala hay si tawi woni wona an waɗi ka ahkamul wadi'iyya piiji goo kono a waɗay ko gollal ngal yowodiri e mum kon wa huwa ka omo yamiri ma kon mana sen faama ko ɗum wayni ɗo wakad la yakunu fi'lan la walakin yarji'u ila fi'lihi kono ko be o golla on sabu ɗon koye mbi kon fana on heewi haɗa helli fa ɗon ina addata fana kono anga juulay fana o suumaye hewti wona an addata suumaye kono anga hooray lewru ndu maintenant sen faami كشهود شهر رمضان الذي جعله الشارع سببا لوجود الصيام والصيام فعل المكلف والمحكوم فيه يسمى أيضا محكوم به كفالا إنه دو هراي محكوم فيه أو بجانغو دو محكوم فيه هي مواوي كدي إنه ده محكوم به فوق جوتو دفتة أصول كونه إنه تكون محكوم به قول لانغال هي دواي قال إنه محكوم فيه يدواي كدي نون محكوم به فوق جوتو هراي نو جوما دفتة نو إني كبوري سلو ده كونه إنه محكوم فيه كونه دو مسألة وليس مسألة أصولية وإنما مسألة لغوية إنما مسألة اللغوية ولكن التسمية الأولى إن نقول محكوم فيه أفضل نمر مؤيد وأولى فقوله تعالى واتوا الزكاة
haray Allah subhanahu wa ta'ala kayni do itte zakat konnum nde yewtere do nde waddini al ijab nde yewtere do eneni filul amri konnum atendinda filul amri tadullu ala wujub yadullu ala wujub jaka en andi e der non o wujubi do ko nyaawore honde yaltinden ton wa huwa tahrimu al mustafadu min hadha al hukm haray ko heɓorɗen nafa e nde yewtere ɗo taalluq al fi'li mukallaf haray ko yowodir ɗum e golle hellifa ɗon si Allah subhanahu wa ta'ala inni itte zakat jaka enen andi ko fi'lul amri wal amru yaqtadi al wujub haray ko wajibi mais kombo waɗata ɗum ɗon wa huwa al mukallaf mi ana sen fami Allah subhanahu wa ta'ala yewti yewtere inni itte zakat jonno kombo waɗata ngal gollal wa huwa al mukallaf الله سبحانه هو إيتاء الزكاة فجعله واجبا وقوله تعالى ولا تقربوا الزنا التحريم المستفاد من هذا الحكم متعلق بفعل المكلف وهو الزنا فجعله محرما قال ذلك ولا تقربوا لا النهي أو زنات فعل المضارع تدل على النهي والنهي إني النهي تدل دائما على التحريم أرينو هريكو هوندي هرميني وقوله تعالى جكا وآتوا الزكاة هبو دين كفيل الأمر دون الوجوب illu den haray hellifa do no waddike mo wadugol sabu Allah subhanahu wa ta'ala yamiri si Allah yamiri haray nyaaworde ko no wal wujub arden do wala taqrabu Allah subhanahu wa ta'ala inni wata o batto si Allah inni wata batto ko no battagol dun tigiri ko haram hebu den annahi kala dali do wa iza tadayantum bidaini ila ajali musamma so nyawlondiri nyamale ha ela jal andangal faktubuhu windengal Allah subhanahu wa ta'ala no yewtere o aya do yeso to ngoyni on o inni wonde masi goddo e mo holi ko o ya mo kala yo tottu ko ya hawla ko dum o yaltini aya on minal wujubi ila an-nadbi andude nga jaka yeso aya on andine jaka windugol do ko gonga ko filul amri walakin al-amra huna kharaja an muqtada zahir hara amru on yalti amriya yehi ila mana an-nadbi hara dum non kanyum kadi yewtirgol dum do ni an-nadbul mustafada min hadha al-hukm hara on nadbi ka hebuden ka nyaawade do hara ta'alluqul fi'li bi fi'li mukallaf wa huwa kitabatu ad-dayn faj'alahu manduba hara nyaawdo ko mandub wa qawli ta'ala wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun wa ta'um hara wa ta'um fandor ko sobi kon hara sakko don dum do الكراهه المستفاده من هذا الحكم تعلق بفعل المكلف وهو انفاق الخبيث فجعله مكروها وقوله تعالى فاذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض الاباحه sabu enen en inni hunde daginonde si woni ha goddum ari harmininde si dun tigiri iwi e de hunde don hare hunde den ko to hotata ka asli mayri wa wal ibah hari yeygol Allah dali wa Allahu al-bay'a wa harrama riba yeygol gol hari no dagi ado juma on ari ka noddina no dida buri harmini yeygol gol jonno si juma on gaynama yeygol gol hiltoto kal aka asli mudu wa huwa al-ibah jaka ene andilo ko filul amri kala dali do fa idha qudira انتشروا ففيل الامر والامر يقتضي الوجوب ولكن معناه هنا خرج عن معناه الاصلي الى معنى اخر وهي الاباحه لماذا لان الاصل في البيع هو الاباحه او هي الاباحه وقد قلوا الاباحه المستفيد من هذا الحكم تعلق بفعل المكلف وهو انتشار في الارض فجعله مباحا وقد تكلم الأصوليون عن الأفعال التي تعلق بها التكليف في الناحيتين هذا جانغو بأصول بين يوتي في غول يوندير دي غول بني ادم سبحان الله سبحانه وتعالى كلا كوليبي غولال او نغال دو واجبي هذا كومبو وادا غول لانغال ko helli fa don so inni ngal do ko haram kombo hani ngal wodditade ko helli fa don so inni ngal do ko mandub kombo haray moddi yo wadu ngal non haray ko helli fa don daiman gollal ngal daiman yataallaqu ala al-mukallaf ko woni al-mahkum fi haray jangube usul be yewti fi ngal gollal don e zawiyaaji didi ko dum wadi e cobbi didi be yewtir ngal ko konde jangude no al-ula min jihati shurut sihhati taklif ara nun dum certifiyo neddo on waddo gollugol konko mo yawirado didabundu wa thaniya min nahiyati al-jiha allati tudafu ilayha min hadhihi al-afal e sengo katawata gollangal takkorto e hunde ne sabu golle go hino ton ko Allah subhanahu wa ta'ala inni yen wadu ko kanko jeyi golle go no ton o inni ko anjeyi golle go hino ton inne Allah subhanahu adde duma misal si Allah subhanahu wa ta'ala inni waddo zina wo ko piye loyru temedere hay si tawi woni sonnajo wada do zina o ma gorko wada do zina o ma do sidde mabbe ben inni menen men munyike joni wata on piibe
ɓe rokkete piyede ɓe piyete fiyo no sabu ñawore nden ɗon ko Allah jeyi ina jama la mari ñawoje go innen si goɗɗo ɗettingol ɓe bikko walan ɗo bonni sariyan kon ɗum inni koye mo yoɓu sini accali kono sini accanimo sariyan inni ɗum ɗo ko haqqeyam jaka iɗen andi ɗen mari haqqeji goo ɗin ɗon ko bani adama on jeyi ɗen mari haqqeji goo ko Allah subhanahu wa taala jeyi ɗi jogiɗa ɗi bani adama on jeyi ɗin hiɗa wawi accude kono ɗi Allah subhanahu wa taala jeyi ɗin a wataɗi accude ko ɗum o inni ɗo haray o yewta en kañum kadi fi ɗum ɗo joni noon ana ndaren o inni ɗo mabhasul awwal daiman oɗo a dartu no yowodiri e dartu ɓawo jon ko goto o inni en wondema fiyo goɗɗo waɗɗine hon ɗum gollal sartiji no waɗa e muɗum fiyo Allah kala ko Allah subhanahu wa taala inni ya waɗu andu sartiji no faala e mum ko ɗino sartiji o faala e yetade ɗo ni shurutu sihhatu taklifi bil fi'li sartiji sellugol waɗɗingol gollal e hoore hellifaɗo haɗa no waɗana sarti arano honɗum yustaratu fil fi'li hatta yusbiha taklifa bihi jumlata shurut haɗay no waɗa sartiji go fiyo sellu dewtugol ñawore nde e hoore hellifaɗo hiya awwala ɗo ko go'o ɗo winden go'o an yakuna ma'luman lil mukallafi ilman tamman ɗo ko shart sarti ara noon ɗo ko ɗum an yakuna ma'luman inne ɗo an yakuna ma'luman ilman tamman ko be tawata ko Allah subhanahu wa ta'ala inni ya waɗu kon hara hiɗa andi few si Allah subhanahu wa ta'ala inni waqimu salat ñinne julde si sunna on arano yeeti en kono julirte kono gollirayno ɗen ɗum ɗon la nam tasir jake en andi al imtisal fiya jokku ko Allah subhanahu wa ta'ala inni kon ya waɗu ma ya tertu ko be tawata hara hiɗa andi hara no ɓangina ko ɗum waɗi si tawi woni ñawore ari tawi Allah subhanahu wa ta'ala ko mujmal waɗide hara nde waɗɗake sala innen a ko ɗum waɗi sarti ara noon kon ɗum koyo taw hara gollal ngal no anda few Allah subhanahu wa ta'ala inni waqimu salat ñinne julde sunna on ari yeeti en kono juulirte ɓayno sunna on ari yeeti ken kono juulirte julde nden no waɗɗi en mais raja faami Allah subhanahu wa ta'ala inni en ittu zakat sikko ɗon tun hattuno itte zakat mo yeyatano ken kono gerdirten hanno zakat waɗɗake fiyo no par ce que enen anda kono gerdirten sunna on ari ɓanginanen ka sunna on ɓanginani on noon ɗon tigiri dewtiyore meɗen jake andi sarti fii yo sariya on dewtu hoore ma goɗɗum koye taw hara hiɗa andi few sa anda hunde nden innen wano goɗɗo silma leyɗe porto ɗo kanko tum o jooɗo ka internet kanko mo dara darsuji ɗon ha mo silma kono anda honno ha jolirte julde nden harayno waɗɗimo julde nde waɗɗaki mo aslan fi on no sabu o heɓali yeytotoɗomo kono julirte o ɓeal ko yeytotomo kono a julirte ɗo noon aray khilafu eno toon si tawi woni kaka leyɗe heferɓe ɓen o woni kono si kaka leyɗe julɓe ɓen hay sa anda haray sariya on inni hiɗa andi sabu landeteɓe no woodi manasen faami si kaka leyɗe julɓe ɓe wonɗa hay sa anda sariya on inni hiɗa andi sabu landeteɓe no woodi fasalu ahla dhicri in kuntum la ta'lamun jaka enen andi darul islam e darul harb no jogii ñawoje sertuɗe si kaka peyji julɓe ɓen wonɗa hay sa anda kono juulirte kono ittirte zakat sariya on nangitiroyte sabu a anda kono no woodi no andirta ko an sali andugol kono ka leyɗe heferɓe ɓen ska leyɗe heferɓe ɓen si tawi woni innen no nokkeli kal islam tawata ala few ɗon on si ha silmi e on situation ɗon haray piiji boyi a nangitirtake sabu aray anda mais mana sen faami jaka sarti arano on an yakuna ma'luman ilman tamman ko be tawata hara yiɗa andi konko waɗɗinana ɗum few faami ken ɗon ka حتى يتصور قصده إليه وقيامه في طلب منه فلا يصح التكليف بالمجهول سلتا فويده هونde majjunde Allah so inne wano goddo inna yawwada goddum ɗum ko taklif non laysa taklifan sabu on goddum ɗo mi anda goddum ko beyatoɗa lan kon ɗum waɗɗi lan ولهذا فإن التكليفات التي جاء في القرآن مجملة كدو ودي كلا سريع أرض كدو وني كدر القرآن أفو وارهم موبي هم هاوتتا الله سبحانه وتعالى إني جولة إت زكاة بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم نلا دو بانغيني فيه وقتوين
si tawi woni sunna on arano yeeti en ko no juulirte kono ittirte zakat ko jelu ittete ka dammi ko jelu ittete ka gelodi ko jelu ittete ka gesele ko jelu ittete hanno ɗum nde ñawore ɗon nde waɗɗaki en saabu fiyo waɗɗo en ko be ande fiyo waɗɗo en ko be anden andugol kadi timmugol mi ala sen fam ko ɗum Allah subhanahu wa ta'ala inni ɗo yanfi ijmaluha bima lahu min as-sulta bayan ahkam al-Qur'an qala ta'ala wa anzalna ilayka dhikr min jippinanma ko ɗum woni sunna on litubayyina linnas fiya ɓanginan himɓe ɓen ko honɗum waɗɗiɓe famike ɗon ka a zicre ɗo konno fanda ɗo huwa as-sunna ma nunazzila ida wayno as-sunna wal qur'an joni noon wal muradu bil ilmi ko fanda ɗo andugol ilmul mukallafi fi'lan ko andugol makko ngol tigiri haɗa mo andi aw imkani ilmihi ma ɗum haɗa himo wawi andude jaka enen andi dallinorto ɓen ɗo enen mi waɗi ɗum ɗo kono mi andano ko ɗum inneten si landeteɓe no woodi a landaki sariya on nanguitirte saabu hay ka portoɓen ɗo si ɓe yaltini loi o wolama ka télévision wolama ka journée janggo sa yeeyi anga waɗi konko ɓe haɗi ɗon aynnayi mi darano télévision ɓeynata no sabu sariya on wano woniri noon loi o ronditotako aaden junujo ko noon woni kadi sariya o ronditotako aaden junujo التقصير منك هرايكو أن سالي أندوغل كل وادي إما هر أن تجر هدا عندي ما لماري possibility نو عنديرا ونقول possibility نو عنديرا كونو كتاوا تهارك وندا دون لاند تابين وودي سي لاند تابين وودي هاي سا أندا نياورن دوت تيور ما سبوك أن سالي لاندغل ما لازم فهم أكو دو وني دو علم المكلف فعلا دونك جو وإمكان العلم وإمكان علمه بأن يكون قادرا بنفسه إما هرك أو واوي جردها عنده أو بواسطة على معرفة ما كل به ما دون لاندو دا فينو عندنا بأن يسأل أهل العلم عما كل به لاندو دا هوري بجندبين جوجي بجندبين فيه بيت ما كونه وقدما والقرينة على إمكان علمه وجود في دار الإسلام هذا كوين وندما واو والأندو هاي سأنا كستاي وني دكا قولوا إنن salo lotagol longal ma salo ɗum annagol juula ɗo hayna min mi andano koye konnineten darul islam wonɗa ɗo noon hay ka darul islam ko inneten haysi kaka darul kufru ɗo hande haysi ko leyɗe porto ɗo si landeteɓe hen no woodi anga landaki ñawore nden haray no dewtiyorema لأن هذه الدار دار علم بالأحكام لشيوعها فيها سبو كدوني كجلب بين هراي كل ليلة توتا هراي أندقول ناو جدين هنو دودي مولند داواري نو عندي وشيوع قرينة العلم دودو كونغول هراي دود نو هنو وسا عندي ولهذا قال الفقهاء في دون جانغو بين إني العلم مفترض هراي غندل هراي كدوني أندقول كفر الله في من هو في دار الإسلام أو من دو تاي جلب بين والقاعدة هراي نون كدوني كرم كوبين كدينوين لا يصح الدفع هراي سلتا دونغول بالجهل سبب مجرى إنه قال مين مياندا جانغو بميني سلتا في دار الإسلام سيدا كدر جاي جل بين إنه قال مياندا دون كوين تلا هيدا عندي سبب باي عندالي كوان سالي عندغول سبب عندك مبينة على ما ذكر وهذا خلاف ما هو مكرر بالنسبة إلى دار الحرب جاك يعني عندي إسلام هراي وندنو سندي أدناون ديدي وقال لجي أدناون فوق كانوا الله كان سندي caayɗen ɗiɗi o inni darul harbi wa dar al islam joni noon ka deftere ɗo himo sendi on ɗum darul al harb wa darul islam woni ka darul islam hay si tawi woni a inni a anda ɗettetake ka darul harb sa inni a anda hino ɗette kono ko inneten karama koɓe go jaɓali oɗo taxi ɓe inni hay ka darul islam neɗɗo no wawi falgude neɗɗo no wawi wonde ara anda kono noon ko ya taw hara a anda juz'iyat piiho to so koy gelo ɗiɗi ko jelu ittirte a zakat ɗum ɗo hino wawi wonde ara anda kono juulugol anda ɗum ɗon ko malumun bidarura ɗum ɗon sa andali ɗum ɗon sariya on jaɓantama few ɗaka ca e julɓe ɓen anda juulete ɗaka ca e julɓe ɓen anda zakat ittete hiɗa wawi wono ko ca e julɓe ɓen ronka andude ko honno julde si boni wattirte kono waɗɗagol julde tawa anda sariya on inni ɗum ɗon jaɓata few jaka en andi hay sika ka ca e julɓe ɓen karam koɓe go no newni hiɗa wawi hejjutugol to wona anda kono noon koye taw hara ko hejjutuɗa kon konnu juz'iyat piyo toskoy koy kono piiji anda ɗi bi darura piiji anda ɗi wano itto zakat piide l'islamu ɗen tawa min mi anda hajju no waɗɗi koyneten la mi anda gomɗino allah no woodi koyneten la mi anda alqur'ana no koyneten la li anna fiyo no saabu ɗum ɗon hayɓe wona julɓe ɓen no andi fi ɗin piiji itti e sikke kan julɗo mais ala sen faami
ka deftere ɗo o senditi darul harb wa daru al islam karama koɓe go sabu ka deftere ɗo ko inni wonde masiɗa ka julɓe ɓen a jaɓantaki hay fuy gantuji sabu ko gonga anda kono ɗa mari possibilité no andira salda andugo karama koɓe go noon ɓe inni wondema hay si tawi woni ɗaka dar al islam hay si tawi woni ɗaka julɓe ɓen hiɗa wawi wonde anda piyocokono piiji jandi ɗin fof hiɗa duwa andude wano julde wano zakat wano zina no harmi yargol beere no harmi ɗum ɗon ko ɗum ɗon ko malum bi darura ɗum ɗon sa andali ɗum ɗon haray ɗum ɗon haray anga jaɓantaki كونوا بين إذ العلم بالأحكام الشرعية غير مفترض بالنسبة لمن فيها لعدم شيوع الأحكام الشرعية فيها هذا كل كدال الحرب هذا ستايوني هيفر بين كلما كتاي هيفر بين نوابي وندي هرا وبهرا عندا نياو جد سبو هرا يلاند تبه هنفالي لون كانوا كانوا إنتين لون كانوا إنتين كهاري hande ala leydi Europe ɗo ko teppota ronka yide anduɓe gande ɓen saabu haray karma koɓɓen no moɓodiri hin no waɗi association ji no waɗi peeji ɗin fof ka internet ji ka ɗuma ka landoɗa ko ɗum waɗi hande ka nder aduna ka hikkorɗa wo haray a jaɓantaki ganto wo ganto sabu ko inneten defte go fewdo inneno darul harbe hari on tuma ayi wano Europe ɗo fof hara ko goto maɗum ɗiɗo a jangi hande noon ka yeɗɗitorɗa o hino woodi ko ɗum waɗi defte fiɗu kese ɗen joni ala e jaɓande gantoji yimɓe ɓen hay ka darul harb sabu ganduɓe ɓen joni no woodi ko ɗum inete wa ida wali hada law aslama hunaka shakhsun ko ɗum waɗi si goɗɗo silmi neɗɗo silmi wa jahila wujubi salat goɗɗo silma ka darul harb o ronka andude julde no waɗi lam yalzamhu qada'u haray waɗɗakimo yoɓugol ida arafa al wujub ba'da dhalika so andi julde no waɗɗi ɓaw ɗum noon goɗɗo nata ka dina ka darul harb portojo neɓa ɗon ha hara wanda hara ko à travers de l'internet ono natiri dina wona ɗon hitande hara mo juulali on tuma mo fotto e ɗuma julɗo inna mo andi julde nden no waɗɗi o inayi hande kadi en innatamo yo yoɓu julde feƴƴunde kono si tawi ɗuma si tawi woni ko julɗo ka darul islam ɗum no mo jaɓantaki few li anna julde nden haray ko ma'lumun bid darura يرجو البارك أن يكذب وكذلك لم يعاقب على فعله إذا رجع إلى دار الإسلام والقاعدة في قوانين الوضعية كقاعدة في شريعة الإسلامية كل ما يننو وند ما نياور إنك الإسلام هنا واي ونياور جد وند نسيت عند نهو رمين أو كده سلوا يالتي هند ساندارا لتري ما أجنغ دوما زورنال سبب إني جنغول تغور غارو دو windama innama nde nokkurɗe wata gaaro bimbina ñande saari anga gaari ɓe windante si ɓe windanima a wataynude ɗuma justice o min mi andano la ko ɓenata ɗum ɗon ko an woni anda sabu ɓe windi ka journée maɓɓe ɓe woli ka télévision sa darta télé ma non ko aju mana mais ala sen fami فالقانون يعتبر معلوما لدى المكلفين إذا نشر بطريقة قانونية هراي وندما لوا أنو أندرا هراي هلفا بأنو أندرامو سبو ويندو قولمو كزورنيوجي كولو قولمو كتلفزيون جي ويندو قولمو كإنترنت كما لو نشر في الجريدة الرسمية ونسو ودي راما زورني غوفرنمان ولا يشترط العلم فيه فعلا كونو بأنو بسار كما بسار تنتا بيتو مكالعنا si loi yaltiɗo loi keso ɓe wolima ka télévision ɓe wolima ka journal ɓe innata ɓe sarti si tawi anga bonnoyi loi o gara ɓe ene anga darno télé hanke ka anga darali sa enne a daari ɓe windane sa enne a daral ɓe windantama hay goto watta ɗum pays hay goto ala wadde l'islam kañum kadi ko noon siɗa ka julɓe ɓen ton si tawi woni a akkiti a andali piiji gono ton a ronde on tigi rondete to ñawore nden karma koɓe go inni wondema mo ronditota ko si tawi woni ko jus'iyat ara ko piyotoskoy kono hara ko détail ji ɗin wacci kono a anda beere no harmi a jaɓantaki few haddu on rewa e hoore ma goɗɗo yara beere inna mi andano o piyete sika ka darul islam goɗɗo wara hoore inna mi andano etto hoore no harmi ko ɗum o waɗete qisas goɗɗo waɗa zina inna mi anda zina no harmuno moka darul islam ko inneten haysa anda kono hino wa'i wasiɗa andi sabuɗa wondi anduɓe saɗiɗa landagol sarti aranon ɗo kon ɗum fiyo allah subahana wa taala fiya yo taw hunde nden no waɗɗi hoorema koye taw hara hiɗa andinde few juulugol ngol kon ɗum so sunna on ari ɓanginanma fof allah ina waqimu salat ñinne julde sunna on ari détaillamma fof zakat on honno mittirta siko geloɗi sunna on ari yeetuma few siko mbuuɗi yeetima few siko gesele yeetima few siko kanŋe yeetima few piiji ɗin fof ko ɗum waɗi si tawi woni sunna on arano yeeti en hanno ɗin piiji ɗon ɗi waɗɗaki en saabu enen ganda joni noon ɗon ko goho ɗo ko sarti arano on ni fiyo sellu
fi shurutu ɗo ma sarti fi yo sellu ɗo ko shart شروط صحة التكليف في يسلو دوتو غول نياورé nden e meden sarti ara non kondu ko yo taw hara nyaawore nden de andi nde mufassalan sawan kan hara da andi nde madum hara hida jippiniraba andudo sabu da wondi andube dila bundum an yakuna al fi'l al mukallaf bihi maqduran an yakuna maqduran ko yo taw kanyum kadi hara hida wawi Allah subhanahu wa ta'ala si inni ya darjula anga wawata hara anga boygejo daragol ya jula duma windi ka kono sa wawata hande kadi dum don fawaki Allah subhanahu wa ta'ala inni ya horu site nga wata horo Allah subhanahu wa ta'ala inni dum don fawaki mande kadi sabu fi yo fawo makonu sarti dila bon an yakuna maqduran be tawatara da wawi gollangal kala ko awawata sari Allah on dewta yore ma awawata daragol sari on inni ya jodo jula awata horugol sari on inni ya nyammi ala mbudi sari on inni taytu zakat ala mbudi ko tira duma sadaka sari on inni ya wadu tasbih ala ko jombira sari on inni ya horu daiman kala ko awawata sari on dewta don yore ma ko dum jambu be usul be inni onno de mari qaida fiqhiyya bi inni la taklifa ma al ajz haray ko dum woni dewte de nyaawore e hore mum ala sawawata kala ko awawata sari on haray dewta e hore ma daka do ko sarti je homboni sarti di da bonni an yakuna ma'luman ilman tamman wa an yakuna maqdura wa an yakuna innan مقدورة أي من الأفعال التي يمكن المكلف فعلها أو تركها هذا نقول هنا واي هل فادون واي يقولوا ده ما ترتقول لأن المقصود من التكليف سبكون فاندا كدوتة دنيا ورنهورم هو الامتثال كفية جوك ما ترتلا جون سوات هذا هذا فواكما ما لازم فهم فإذا خرج الفعل عن قدرة المكلف وطاقته ستيوني قولنغال يالتي أرى هل فادو واواتانغال ودو لم يتصور الامتثال هذا يكون وني هل فادو واواتا ودو قول هون ما ترتقول هون فيكون التكليف عبثا هذا يهندك دي دوتة دي ناورن دي وانتي في جندارو سا إني مواواتا دارا دي كيو دارو جولا هذا يهندك دي كو في جندارو سا إني مهلفاكا مواندا bobo yaw hajjoya ara en kon non ko abasa Allah subhanahu wa ta'ala no kanko mo wodditi e ko wiete abas ko wadi kala ko sariya on inni yo wadu atawa sariya on no wadamma hondum no wadamma ko wiete sida wawi al qudra sa wawata ko wadi kasariya fop ayata kasariya on dewti o ma kawata Allah subhanahu wa ta'ala yamirale yahe detton fello yahe rondo don koccu yahe داسو دو ماكو ناندي مودو كان كو واتار سرياون دو باندا فاذا خرج الفعل عن قدره بين له فيكون التكليف عبثا ينزه عنه الشارع الحكيم هراي نو جو مسرياون وديتي سينتوغول سرياجي دي تواتارا دوتا سرياون مو دوتي يوري مو واواتا ود غولانغا ويترتب على هذا الشروط ما ياتي هراي نو يادا اكوكو ونن يوتو دو بي جارادي لا تكليف بالمستحيل كلكو وني مستحيل kala ko tawata hara dum do wawa impossible wawata dum anade Allah subhanahu wa ta'ala de tale dum non kono inne sawan akana al mustahil bi dhatihi woni non hara mustahil ko kanko tiri Allah subhanahu wa ta'ala ko si tawi woni do joni minnima daro jodo da neddo ko imamu daro o wata hawtutude an naqidain piji didi di tawata di tumbondirta ko dum woni an naqidain jodo daro da aga jonno yeta do dum non kono mo jokkirta de nyaawore o wata sabu ay ni jodo daro da nyuata jodagol daro e lere goto e minute goto e second goto kunno woni an naqidain dun ko mustahilun bi dhatihi mustahilun bi dhatihi minna walo daroda din non ni kadi wata mo wondirde ko dum woni mustahil li dhati sariya o fop e ali kala subhanahu wa ta'ala yamiri en ko inete an naqidain piji didi mo wondirta hara haqqille jawata di non didi no mo wondir de mari kadi no mustahilun li ghayrihi de mari mustahilun li dhatihi e mustahilun li ghayrihi kon woni mustahilun li ghayrihi koko tawata hara haqqille no wawi mi jade ko woni enen ha hande yallu simini do joni ennen mi do fala ya wiru ara tawala minna neddo wiru ala tawala do
haqqille ɗen no wawi miijade ka goɗɗo wirata kono goɗɗo yiɗum i aali jaka gandi sinnama mustahilun li zatihi koko haqqille jaɓa mustahilun li gayrihi koko haqqille jaɓi kono enen en hiyaani mi anasen faami mustahilun li zati ko innugol jooɗo daroɗa ha hande haqqille miijaki goɗɗo no dari jooɗi e minute goto seconde goto hara hawtita ɗin ɗon ɗiɗi kono haqqille no wawi miijade goɗɗo no wiira haqqille no wawi miijade ni minna kaŋŋe ara fuɗa ka ara hibba ka hoore an ɗo leggal fuɗa ka tumbo ɗum ɗo haqqille no wawi miijade ɗin piiji mais ɗin piiji ɗon ɗi waɗata ko ɗum woni mustahil li gayrihi ha hande kadi saria on fawali e mustahilun li zatihi saria on fawali en kadi mustahilun li gayrihi ɗuma yahanen ɗiɗaɓo mustahilun li gayrihi wa huwa ma lam yajri adatu bi wuquyi ɗum nomi sharhi aren ɗo kañum kadi ɗiɗaɓo ndu la taklifa bima la yadkhulu tahta iradati l insan haray ko ɗum woni kella allah subahana wa taala dewtali kadi ñawore nde tawata hara bani adama on watade wadde ɗum wawa ka taklife an yafala won allah subahana wa taala yamirtama wondema hunde nde tawata na e jungo ma nde woni konu woni ɗum noon mi inna fewnoy kaari ko aaliɗo yaw fewnama allah subahana wa taala konnu fawni min koye mi waɗu al amru bil ma'rufi wa nahyi anil munkar wa ma ala rasul illa al balagh min ko yottingol ngol to mi wawi kono mi fawaka on ɗum mi fawaka innugol be mi fewna kaari be mi waɗa ɗum ɗo be mi waɗa ɗum ɗo sabu ɗen golle ɗon na e jungo ande woni mi anasen fami ko ɗum woni la yadkhulu tahta iradati l insan ka taklifi an yafala al gayri fi'lan muayyana wono farlugol goɗɗo yo waɗu gollal toɗɗangal allah subahana wa taala ko inni koye mi yaw mi waajomo mi yaha mi ɓanginanamo mi yami ɗum amma fewnugol ngol ɗum ɗon hena e jungo an woni allah subahana wa taala kadi farlali e nder sariya makko on fof hunde nde tawata hara koko hunde nde goɗɗo farla mimi farle be tum oɗa farlede mi andasen faami ko ɗum wayni li anna hada la yadkhulu tahta iradati l insani wa qudratihi wa kullu ma yastatiu min an yamura bil maruf aw yamura al gayre bi fi'lin muayyan ko wawɗa ko yamirgol kono innugol be tum on tigui waɗa ɗum ɗo noon allah subahana wa taala ɗum annaki amma noon piiji yowodirɗi e fiɓerɗe ɗen wano yurmede wano inne giggol ɗum ɗon haray ko ɗum ɗon inete taklifu bil umuri l wujdaniya wal qalbiya haray noon amma noon ko yowodiri e piiji tawata hara ko ɓernde ma ɗum ko nandi e muɗum ɗum ɗon kañum kadi allah subahana wa taala dewta hoore meɗen innugol beetu hiɗa kaari beetun ɗum ɗo beetun ɗum na ko yowodiri e ɓerɗe kon fof allah subahana wa taala indi koyen nunɗu sabu si tawi woniɗa jombi ɗuma sonnaɓe ɗiɗo tato allah subahana wa taala fawali makko be fottindinaɓe e ɓen ɗon ka giggol sabu giggol ngol wona jungo ma woni kono allah subahana wa taala no yirko wawɗa kon fotindingol ɓe ka ñamete ka koltu e ko nande muɗum ɗum ɗon hiɗa farla kono kala ko yowodiri e umurul qalbiya wal wujdaniya ko yowodiri kañum e giggol e piiji añugol e ko nande muɗum ɗum kadi wona jungo ma woni ko ɗum waɗi allah subahana wa taala ñawirtama sabu ɗin piiji o dewtali kadi hay fuy ko yowodiri e ɗin piiji famike ɗon ka ko waɗi nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam si sendani no ɓeyguli maɓɓe ɗi ɓeyna allahumma hadha qasami fima amlik haray ko ni woni sendore an nden ko ɗum ɗo mi wawi fala tuakhidni fima la tamlik wala fima tamliku wala amlik wata nangiran hunde wonde jungo ma nden tawa nayi e jungo an sabu ɗum ɗo ko umurul wujdaniya giggogol wona jungo an woni anjugol ngol wona jungo an ɗumanni hiɗa hiya ni goɗɗo tun hiɗamo hiɗa hiya kadi goɗɗo ni tun a ñamo kono noon innaka wondema ko ya supportu kon on añugol ɗon kono noon haray komi faala andintinde ɗo koyen andu wondema haysi tawi woni noon hiɗa hiɗi oɗo allah subahana wa taala no hiɗinma oɗo no añima oɗo kono haray nurɗugol ngol no ɗaɓɓa ɓiɓɓe ma ɓen si tawi woni ɗa hiɗi oɗo a yiɗa oɗo kono si hewti sendugol ko ya fottimɓe tek sabu ɗum ɗon haray no fawima si feƴƴi ɗon kañum kadi haray noon amma noon duñugol ɓernde nden ko ɗum woni amma al muyul qalbiya allati hiya min al iman duñugol ɓernde nden tawata hara nde hiɗay limanu ɗum ɗon no ɗaɓɓira sabu si tawi woni ala ɗum ɗon haray on ɗum wona a julɗo معناها فاهم معناها فاهم أما الميول القلبية التي هي من الإيمان أو من لوازم كحب الله ورسوله فهي تكون واجبة على المكلف أما نون قد يونديري تاوتا بيرد دين دارن دو الله سبحانه وتعالى فوالي ما كو يونديري وجدان كون دو هي مفهوم من ميول إلى الإيمان hidugol imano ɗum ɗon ko be hiɗa sabu sa hiɗale iman haray gonno haray na a julɗo jakka gandi allah subahana taala dewtalima kala ko yowodiri e piiji ɓerɗe giggol e ko nande muɗum ko woni tun mo yamirma oñagol fi hiɗugol imano sabu sa oñaki fi hiɗugol imano haray wona a julɗo aslan ɗum ɗon ko wajibi
ɗum ɗon ko wajib jaka enen andi sariya on kala ko yowodiri e fi piiji ɓerɗe e fi piiji wujdaniya ɗum ɗon Allah subhanahu wa ta'ala fa walima kono noon mo dewtore ma nunɗugol ngol sabu nunɗugol ngol ɗum ɗon ko gonga giggol ngol na jungo ma ɗuma woni monagol ngol wona jungo ma woni kono nunɗugol ngol koye jungo ma woni hay sa hiɗi oɗo a ñooɗa ɓiɓɓe ma ɓen ko ɓe nunɗa e hakkude maɓɓe piiji ɗin fof amma noon ko yowodiri fi hiɗo iman on fi oñagol fi hiɗo iman on ɗum ɗon ko wajib ɗettugol kañum kadi sababuji ɗin fof ko wajib wa matluba bihi tahsilu bi tahsili asbabiha haray ɗaɓɓugol kañum kadi sabuji ko hiɗinta goɗɗo imanu ko ɗum ɗon kadi ko wajib sabu si tawi woni anga jogake ɗin ɗon haray na aja julɗo wala yu'daru bi adami tahsiliha haray ɗo kadi o jaɓantake ganto angal heɓugol ɗum ɗo o fi wujudi diddeha ka bugdillah ma ɗum heɓugol ko ɗum woni ɗuma contraire ɗi piiji ɗo ko be duña wonki maki fi hiɗugol islam gufa on ɗum gufa kufur ko be duña o hoorema fiiɗo julɓe ɓen añawon ɓe hefere ɓe ɓen ɗum ɗon ko matlub ɗum ɗon ko wajib fi yawo heɓu e a ko ɗum woni wona julɗo jon noon haray daiman janguɓe ɓe noni la taklifa bima la tutaq haray ko ɗum woni anga fawnaka ko a wawata almashaqqatu tajlubu taysir ɓe inni wondema soñja on kañum kadi pooɗay newende nden haray ko ɗum woni qaida fiqhiya ko ɗo ɓe itti ɗiɗo piiji haray daiman ko en andu wondema Allah subhanahu wa ta'ala ko fawma ko fof kala ko fawaɗa ko ɓe yaltata ko ɓe anda ilman tamman tawa kadi hiɗa wawi haray noon kala ko yowodiri e golleji ɓerɗe ɗum ɗon anga fawaka kono noon harayɗa yamira nunɗugol e muɗum oñingol noon ko ɗum woni duñugol ɓernde nden fiyo hiɗu julɓe ɓen aña heferɓe ɓen fiyo hiɗu islam aña kufur fiyo hiɗu iman aña a shirku ɗum ɗon ko wajiba ala kulli muslim fiya woni ko a julɗo mi sikki tun haray hiɗe wawi hattude ko darsu men ɗo inchallah en hi o yayi kañum kadi haray sonja ko wiyete kon almashaqqa saabu enen ari ha ɗo haray en yewta e joni almashaqqa sonjaji ɗin kañum kadi no senditi ko sonja hombo sariya on inni sonja ko sonja hombo sariya on inni haray hina sonja haray lan hatta ka vidéo ɗo wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh